emhlabeni in the mighty Usiyawudla sona isizala makabuya nazo uyazana azi ngisiyesove ngibane labethembela usimakathe noma sebakhathe yes yes don't give up fight say fire Mbukeli ngiyintokodo lenkundla namhlanje kuseni kusisi kufena hlula khona lihamba mbili lithi the daily bread sinkwa semhlanje emihlaba lidana emkhojo kaNkulunkulu umprofeti hlula amadimoni kana lisaphethu lembekelweni la kujika khona emakhumbi umprofeti kaNkulunkulu uyathandazela bonke labadinkinga impilo lemindawonye lesisimbako uyathandazela kakhulu lebantu njalo ngabo lesithathu embekelweni nga11 ekuseni njalo ngemgcibelo nga11 ekuseni kwakho shaya manje ubhalise kunathi inombolo dibonako uphatha umnikelo longanga 150 emalangeni kuya etulu kanti ke nangabe uya offer ngesonto wodwa ukhonde nemphumela ufuna kumbona ku1-on-1 after church ngicela ubhalise uphatha umnikelo wakho longanga 150 emalangeni wekubona umprofeti after church kanti ke khona iwater of life khona the anointing oil lesitha abantu itholakala kuye umgcojwa phephethe kusile ngicela sisaba bukela emakhasi baphelive lesikhathi Moloyi, thank you very much bhuti wami ngibonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu. What an opportunity kuhlala nembukeli egameni lika Jesu. Sihlephule live laNkulunkulu. Good job. Ngoba live Moloyi lifana nesingo. Yeah, semihla ngemihla. Liyahleshuka egameni lika Jesu. So Moloyi ngithi asingene sivusele kuwe mbukeli lapha ekhaya lapho la khona khona. Ngisho amagama ngithi ngumprofeti wakho lo, ngumprofeti ngifula amadimoni. Welibandla le spiritual life edit the prophetic lapha embekelweni. Egameni lika Jesu Kristu ngithi ke asingene Moloyi ekuseni sikhulume nembukeli lapha ekhaya ngoba siphila emalangeni Moloyi la khona wenteka lonke ihlobo lethinto bhuti wami enkosi bantu badla bo poison egameni lenkosi ba disappoint abantu labethembile kunjani lo munye umuntu Moloyi depression as I speak because he was expecting more from his parent disappoint egameni lika Jesu so fungathi poison selikhambi so uhlala yedwana akasadati ukuthi isoyini mhlawumbe nebemdeni wakhe lo muntu Moloyi abekazi batamthanza Moloyi bamnika isupport bamqinise egameni lenkosi akuthola bonke lokho Moloyi so ufungathi kude luthando emhlabeni lo munye sisilapha ekhaya lo muntu athi lenza bathe ama relationships mina vele angisabelieve basingane inkumbi ebantu abantu disappoint umuntu umthumsezweni nemhlaba emkhulu kosonglahlile so nglahlile ngithi Moloyi namhla asikhulume ngethando speed asikhulume about true love the God kind of love lika Jesu Kristu ngisikhulume about the God kind of love sikhulume ngethando hayi nje luthando kuphela noma lepha luthando lufanana nelwaNkulunkulu Moloyi ngoba Moloyi kulo awusoze uthole uthando kepha uthando Moloyi utalithola ngekuthi ude Jesu kuphela lika Jesu Kristu waseNazaretha Moloyi inkombi yabantu lapha emhlabeni bakhuluma ngethando uve athi umfana athi isingane sakhe athi ngiyakuthanza I love you abe akati ukuthi usho kuthini egameni lika Jesu uve umzala athi umzala athi ngiyakuthanza mzala abe angathi Moloyi uthi usho kuthini egameni lika Jesu Kristu kepha lamuhla Moloyi angitochaza evena kangwane ngikhulume lokho ukuthi ngosami luthando sibili ngilalo lufana nelwa Jesu nalo lufana nelwaNkulunkulu ungalithola lona egameni lika Jesu ungayithi uthi sole egameni lika Jesu Kristu ngoba live Moloyi umhlaba udefine uthando or as a feeling or attraction but it's like lo muntu ngiyakufila ngiyakuthanda egameni lika Jesu I'm attracted to you egameni lika Jesu Kristu kephathile basezulwini uNkulunkulu chaza luthando egameni lika Jesu as a decision egameni lenkosi as a sacrifice ngoba luthando uNkulunkulu luhambisana nesacrifice luhambisana
nemnikelo Yes, Lord. egameni likaJesu Kristu Yeah. ngosiyalo uthando lwaNkulunkulu. It is the reflection of his character noma i-reflection yebuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Moloyi my brother, please my brother, please sifundzele encwadini ye-1 John chapter number 4 verse number 7 egameni likaJesu. 1 John chapter 4 verse number 7 kuza kanje nami. Yeah. Bathandekako asithanzaneni ngobe luthando luvela kuNkulunkulu. My God. Wonke umuntu loneluthando usuke adelwe nguNkulunkulu futhi uyamati uNkulunkulu. Verse 8. Kodwa lo delithando akamati Lo delithando ngobe uNkulunkulu uluthando. ngobe uNkulunkulu uluthando. Yeah. Uthi Moloyi lo verse number 7. Yeah. Bazalwane asithanzaneni. Asithanzaneni. Kulo kubeke phula. Ngobe luthando luvela kuNkulunkulu. Ngobe luthando luvela kuNkulunkulu. Moloyi luthando alufunzelwa. Okay. Luthando alusuki kuculture. Yes, Lord. Luthando aluveli ukuthi mhlambe wena udelwe ngibani. Kepha luthando luvela kuNkulunkulu. Ivela ku. Uthi lo mbhali ngakho ke bazalwane asithanzaneni. Hey, Nkosi Uthi mkhulu. luthando luvela kuNkulunkulu. Yeah. Wonke umuntu loneluthando usuka adelwe nguNkulunkulu. Lokusho ukuthi Moloyi kulukhuni Yeah. uthola luthando mangabe uNkulunkulu ungadani naye. Kuyevakala. Lokusho ukuthi Yeah. sisilapha ekhaya Yeah. akhulume nawe. Yeah. Umuntu lode uNkulunkulu Yeah. ngeke akuthande. Ngeke akuthande. Noma ungasigana singani leside Hey. uNkulunkulu ubakwazi ukuthi gatha noma ngabe yini engenteke empilweni yakho. Kuyevakala. Ngoba ugatha luthando enzaweni la lungekho La lungekho khona. kepha umuntu naNkulunkulu nguye lo ngamethemba ukuthi Yeah. uyakunika uthando Yeah. ngoba unale source elithando. Yeah. Le source elithando it is God uNkulunkulu himself. qobo. Kube ufunde khona. Kodwa lo delithando akamati uNkulunkulu. Moloyi sinenkinga kule malanga lawa, even nebantwana bathi bulala, they are committing Aye. suicide because they've been disappointed by their parents. Yeah. Ababethembile egameni Yeah. asugatha lithando kumntali wakho longadani naNkulunkulu. Ngiyavakala. Ngoba umntali lothe uNkulunkulu Aye. ngeke sakunikeze lithando. Ngeke Kepha luthando ulithola once lo muntu loyo akaba naNkulunkulu. Moloyi egameni lenkosi yonke into ine-social Ngiyavakala. egameni likaJesu Kristu. Masikhuluma nje Moloyi ngemali, you must have the source of money. What's the matter? So ngeke uthole imali from the sky. Kepha uthola into from the source. Uzombhali manje luthando ngwaNkulunkulu. Sakulukhona ukuthi ungathandwa ngumuntu lode uNkulunkulu. Funza phela. All right, prophet. Luthando. Yeah. Noma sengiphumile nje prophet la. Yeah. Kodwa likhuluma ngelithando. Ngilithanda, yeah. LwaNkulunkulu angifunze prophet. Yes, Lord. Bathandzekayo asithanzaneni. Asithanzaneni. Ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Uvela kuNkulunkulu uthando. Wonke umuntu lonethando usuka adelwe uNkulunkulu. Usuwatelwe Futhi uNkulunkulu. uyamati. Futhi uyamati uNkulunkulu. Kodwa lo delithando akamati uNkulunkulu. Lothe lithandwa kamati uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthando. Ngoba lenzaba Moloyi yaNkulunkulu esimkhondako yena umloluthando egameni likaJesu. Lo simakaze simkhondako umloluthando thine mabasibona siphila luthando kulomunye nalomunye sisuka sifakazela bunguye bakhe. Sisuka siphila this life lesithi is a Christ like life. Impilo efana naNkulunkulu. In other words iBhayibheli lithi walithanda live kangaka wase wanikela nentothala yakho leyo thwa uze kuthi itawufela abantu uze kuthi wonke ke Moloyi lokholwa ngiyo angabasaphuka bebaphile inguna phakathi. Moloyi uNkulunkulu wethu uluthando. Uthando uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu angifuni umuntu abhubhe, angifuni umuntu afe. Uthi uNkulunkulu kungamane kusafarishe mina esikhundleni semuntu, ngamane ngikhazakale ngisoni esikhundleni semuntu. Uthi ngiyawuthumela yami indodana ukuthi itawufe lo muntu losoni akhanzakale sekakahle, kepha indodana yami ikhanzakale seyisoni. Egameni likaJesu Kristu angisho amagama Moloyi ngithi
Nkosi yami ngithi love is not learned from culture or media but from God. Egameni lika Jesu alufunzelwa luthando bhuti egameni lika Jesu Kristu ngithi angisho ngolo ngithi if you want to understand true love we must look at Jesus. Masifuna ukuqonda kahle ukuthi uthando sibili ngiluphi asibuke Jesu egameni lika Jesu Kristu. Nanlo wathi angenasono wathi khanza kasono, nanlo wathi angenaqala wathi khanza angenaqala, watawufa esikhundleni semuntu egameni lika Jesu Kristu. Ngithi angisho bhuti ukuthi yani luthando sibili alusiko selfish. Kunamalanga mole kwenzeka kubo GBV gender based violence because bantu bamukele uthando lolungasilo egameni lika Jesu Kristu. Luthando mole sikhuluma ngalo mole unothando lokuthi I will lay my life for the benefit of the next person egameni lika Jesu Kristu. Ngitawuthi nikela kuze kuphile lomunye umuntu luthando lo. Ngithangikhuluma makhaya emishadweni yakini egameni lika Jesu Kristu. Nihlanganiswe luthando manihlanganiswe luthando lomunye must lay his life for the other person egameni lika Jesu. That is a true love. Love that is of God egameni lika Jesu Kristu. Ngiyawuphela OGBV lohi ngiyawuphela mbulana kuyawuphela kuzongana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moloyi lenzaba moloyi ngithi angisho lokho ukuthi umhlaba beungaphila uma abantu bangathatha uthando laNkulunkulu. Nkosi yami lo mbhala pha kwaseRoma number 5 verse 8 uthi but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners Christ died for us egameni lika Jesu. Umbhalo uthi lapha Kristu wabonakalisa mhlawumbe uthando lwakhe kithi lokuthi lokwasedoni kepha Kristu wafa wafela thina egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi ke manje angisho ukuthi true love Nkosi yami is without conditions. Luthando sibili moloyi luke mhlawumbe noma ema conditions egameni lenkosi. Luthando sibili lude ema expectations ngoba namhlanje sesingeke ukuthi kakhulu umuntu akathi uyakuthanda ubuka ukuthi uphethe utanginika ngawutholani ku moloyi lamalanga lawa semali bhuti awusoma intombi awusayisomela ukuthi uyayithanda fakela umfana le ntombi la kuwe seyibuka umsebenzi seyibuka umholo seyibuka ithoba impilo lengcono ngoba bathi molena bathi sekunabo what allowance sekunabo girlfriend allowance egameni le ntombi ayisagani ngoba iyakuthanda ayisagani ngoba uyakhola kepha segana ngoba uphethe malini segana ngoba uhamba ngani imoto lenjani egameni lelo. So nginamala irent ngiphathele irent utangiphinisa inhloko utangithengela timbahla nolamalanga lesiphila kilo moloyi lamalanga lawa semali bhuti asede luthando egameni lika Jesu. Kepha ngoloyi ngithi asasibuyele lamhlemuva ethando lelifane loNkulunkulu egameni lika Jesu. Loluthando moloyi lolu decisional egameni lenkosi lothi we have decided ukuthi ngiyamthanda lo egameni lika Jesu Kristu. Loluthando moloyi lolu sacrificial egameni lika Jesu. impilo yami Nkosi yami ngiyayithela impilo yami ngenxa yakhe ngoba ngiyamthanda egameni lika Jesu. Uthando la Kristu no matter kanamali I can lay my life for her egameni lika Jesu. Akafuthi kepha I can lay my life for her egameni lika Jesu. Akasebenzi kepha ngakhona kumana egameni lika Jesu because this kind of life molo is not selfish. No demon of daddy kepha Nkosi yami you stand to save the next person egameni lika Jesu ngoba uyamthanda moloyi ngeke futhi omkhulu umbulale umuntu omthandayo. angeke prophet Umthanza umbula umuntu moloyi ngoba akakhona ukubekela ama mistakes akhe. Luthando moloyi uyaqonela luthando moloyi lumnene luthando futhi luthi kukhumela luthando moloyi Nkosi yami alubosti alujakazi ukuthi mina nginani alusho ukuthi mina ngimuhle vele awungideserve wena awunamali vele awungideserve wena ukafunzi vele awungideserve kepha uthando sibili lo muntu umthanza bunguye bakhe kunjalo egameni lika Jesu. Lo muntu umthanza bunguye bakhe wethembele ukuthi nalo kangenamali molo indawo ukhala phansi ngaphakamana nalo angasebenza ukhala phansi ngaphakamana
naloka ngenamoto nawukala phasi Ndawuphakama naye. naloka hamba ngetixesha elitheni ndawukala phasi ngoba uyamthanda lo Hayi. waqala wamthanda umuntu Hayi. kuye ube siyabhilivela kuye ube siyakholelwa Hayi, ukuthi hayi, une-potential ukuthi angaphakama empilweni Yes, Lord. ubalethwa ukuthi akha impilo kanye kanye Yeah. iphakame kanye Iphakame kanye mangabe indlela yekufenia kanye Yeah, kanye kanye kanye. ngoba uyamthanda lo muntu Yes, Lord. egameni likajesu Hayi. kristu moloyi Thando indzaba lempela. thando langempela Hayi. egameni likajesu kristu true love but it is patient Yeah. egameni likajesu kristu uyambekethelela lo munye umuntu Yeah. iweakness yakhe awugii ngayo Noma lahlekelwe umsebenzi. noma kuphele umsebenzi awumshiyi Yeah. noma moloyi nkosi yami Sekuphela imali. noma sekuphela imali awumlazi Hayi. ngoba sekuphele imali Hayi. sibuka luthando lwaNkulunkulu Hey. ilibhayibheli lithi abe ngenasono Yeah. kepha wehla endzaweni yethu Yeah. wafa wakhandakala asoni athile sesibana bakahle singakoni lutho Ngoba wasithanda. egameni ngoba wasithanda Hayi. wangathi umhlaba livela kangwane Hey. ungayithatha lento Yeah. egameni likajesu iyaphila lento moloyi Iyaphila, prophet. inamandla lento moloyi Yeah. lento moloyi imnandi lento Ay, 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 umshado moloyi ingaba yinto lehlukile kakhulu emnandi kakhulu Yeah. masingathatha luthando Yeah. lwajesu kristu Hey. sisebenzise emishadweni yethu Hayi. silifake emindenini yethu Yeah. silifake emphakathini yethu Silifake Egameni- emsebenzini. silifake emisebenzini Hey. yethu leli nkosi yami Emabandleni. emabandleni silifake luthando lwakristu Hey. nothando kokuthi Yeah. I sacrifice my life Yeah. for the next person Yes, Lord. egameni likajesu Ay, kristu ay, ay, wasenazaretha molo ngithi angikhulume Yes, Lord. ukuthi luthando sibili it is not cheap but Yeah. true love is not cheap egameni lenkosi true love is Oh. not easy It's not easy. it's not easy but Hey. is real and lasting Yeah. uthando lweqiniso lungilo futhi lubandi lujulile Hey. athi umhlabeleli moloyi uthando lukwababa Baba. athi Hey. lunjengelwane Hey. athi lubandi lujulile Kunjani? ngubani longalwati Ay, 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 lothando mayibhala uthando lolungalinganiswa Hey. lokuthi makafika tivunguvungu letinjani siyasithanda sibambele sikanye kanye Yeah. emva kwetivunguvungu moloyi Yeah. siyacelebrate sithi Yeah. God has been with us Yeah. through the storms through the situation through the mountain but God has been God Speak it, prophet. God has been God with Yes. us in the valleys Yeah. God has been God with us in the desert akasiyekeni rawuning egameni likajesu hayi moloyi lento inkulu inemandla Ay, 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 egameni ay, likajesu kristu wasenazaretha Hey. luthando sibili moloyi Luthando. lunemandla Ay. Luyanqoba. it is not rooted in emotions Yeah. but in commitment Yeah. and sacrifice Yeah. egameni likajesu kristu Ayi. moloyi asivale bhuti Ayi. sikhumele umbukeli lapha ekhaya egameni likajesu Ayi. sithi mbukeli la ukhona khona ufuna luthando sibili Hey. ungaligadze emntwini longakholwa Yeah. kepha hamba kujesu Fala batelo uNkulunkulu. kepha nabatela unkulunkulu ngibona bangakunika luthando Ay. nakhona ungamthembi ngoba suyakholwa Yeah. kepha themba unkulunkulu lokuye Yeah. kuthi angamnika luthando sibili Yeah. egameni likajesu Hey. kristu The Moloyi, source of love. the source of love Hey. nkosi yami la ukhona khona ekhaya ngithi angikhulume sihlobo sami nayo intombi yakho idisappointile Hey. ungayibulali Yeah. nami umfati wakho ukuchithele ungambulali nekumkhulula kuthaya ekhaya waphila it's another like a show of love Ayi. khomba kuyamthanda Ayi. nokuthi umkhiphe aphila ekhaya angaphumi ngelibhokisi Yes, Lord. khomba kuyamthanda Ayi. egameni likajesu kristu naloko ukuthi mhlawumbe umyekele Yeah. ukhomba ukuthi uyamthanda Yeah. asumbulala Ngambula. asumbulala ngoba uyamthanda Oh. egameni likajesu kristu la khona khona ekhaya thola amandla uphakame lusekhona luthando sibili sa-exista egameni likajesu kristu ngizina ukuthi amagama lathi jesu kristu yena yedwana uyakuthanda asithandaze angumukele ekhaya siyabonga namhla ukhulume nathi Sengathi ke John 15 ngendaba yelithanda thana njengoba nani nginthansile. babe siyabonga lokwathi ukuthi wena uyasithanda Uthando. moya ongcwele siyalukhulekela luthando lwakho emindenini yethu siyalukhulekela emakhaya siyalukhulekela emasontweni Mambrabo Satana Sike. Father, we pray for the demonstration of your love in Yes, our Lord. societies, in our country, in our churches, in our homes. Yes. My God, siyathandaza ukuthi bonakala etimbili. Babe siyakhuleka. Siyathi ukuthi Hey, hey, ungcwele hey, lokhona losifa kosithanda. Yes, Lord. Simangalise nembukele ekhaya. Baphetha. Wendele buhle nekudunyiswa kweligama lika Jesu Kristu. Amen.
Oh, live lesikhathi, live lemandla. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi ngemprofeti wakho sokukhulumile uthi wena usiyalile. My God. Wathi asithandzane njengoba nawe usithandzile wazi basifane ndvotsana. Babe siyabonga sicela ke ukuthi babukele emakhaya lapho likhona khona selithole livi Tanzanani submani yasaphela lithando niye kumgcojo kaNkulunkulu atawuvusetela lento lethiwa lithando atawukwathi ukukhuluma livi lentawuletha ukuthula nelithando emakhaya umbongo kaNkulunkulu nangabe sewuqalekile uyolahlekelwa ngumsebenzi unemaqhala emsebenzini unemaqhala nelitala wena emphakathi. Yes Lord. Hey, ulahlekelwe singani sakho sihlobo sakho. Waduha bohamba washiya abantwana. Yes Lord. Yes Lord. Lalela lokuchazela imali awusayiboni. Yes Jesus. Neseyimunyu nempilo lakhaya. Asavani lakhaya. Kunjani? Ukhona umprofeti. Thank you Jesus. Sakamsole lesikhathi. Hey Nkosi. Ula ibhekelweni la mjoko lemakhulu. Spiritual life at the Global Church. Hallelujah. Kuba khona nje ngabona sithatha. Nangemgcibelo ngalevel ekseni. Thank you Jesus. Uphatha umnikelo lo ngama 150 yamalanga kulithando wabona. Hallelujah. Uphatha umnikelo. Yeah. 150 kayitulu. Yes Jesus. Uthe prophet nasimo lembhekane naso ekhaya. My God. Akubambisa kusithi. Yes Jesus. Ngalevel inombolo lekhibonako la skin shade lokubhalisa. Nemnikelo ke sesishumayela kakhulu prophet umnikelo. Yeah. Kule nombolo 763575747. Yeah. Ngiyacela nombolo leyo ufaka umnikelo ku mobile money. Ufake e-wallet. Uthi ngiyanikela prophet. Yes. Sewushumayele phephethe siyanikela. Silabo e-wallet, silabo mobile money. Faka mobile money. Fakani umgcojo kaNkulunkulu angashumayela imali idatha yabika. Yes Lord. Yes Lord. Nasonto ukhona umprofeti ngiyacela prophet sivalelise nababukeli emakhaya. Ngibonga kakhulu bhuti omkhulu namuhla ukuthi umbukeli angilalele. Yes Lord. Up to this fast. Sithi ke sinemoloyi lokuthi ubukele kuze kube ngila. Kuma sile message beve iconze. Egameni lika Jesu Christ. Ngithi ke mina angisho amagama lathi ngikuthanda sabo phakathi uNkulunkulu azosibeka ngaphatha ngesandla sakhe semusa akufinisa amadola acikako egameni lenkosi. Ngithi ufuna uthando sibili sukuma phansi uyeJesu. Egameni lenkosi ufuna ukuthandwa ungadibulali. Angisho sihlobo sami babe lapha ekhaya umkakho sokukhubile egameni lenkosi. Ngithi asumbulala egameni lenkosi. Ngithi asumbulala asumfakela shame asumdubula asumgwaza ngumntana emfati naye lo egameni lenkosi. Uthetho lo yamthanda umbulala egameni lika Jesu Christ nanokuthi nje umkhulu aphila akhona umbonisa uthando egameni lika Jesu Christ. Ngiyambona sowonile iBhayibheli lithi love is kind. iBhayibheli lithi love is patient. Siyabeketelelana nje na Christ wasibeketelela egameni lenkosi wafa enzaweni yethu akasapha ekhaya la khona uNkulunkulu wasezulwini akakuphatha ngemosa akuphakamise niqhubeke nithandzane kuleyo mshado niqhubeke nithandzane kulelo bandla niqhubeke nithandzane kuleyo mmango nihlangane nibe imbumba manje united we stand but divided we fall kwathi uNkulunkulu wasezulwini akakuphatha ngemosa umprofeti kuyamadimoni uyathanda sakufa may God bless you ekhaya. I love you more. Bye bye. Thank you Jesus.